se masaka mwana mengem ya disnya dia pa kwani ebo adi adrivi aba kila bubumi wa ya de papa amaye shia dia ma kuma ko ewo nyama ode ebreye ni fiata dia o mayenji program we na yemfentu ya hofo na wa wo da dia so wu twoma de TSA program we dia trase netle na fetu hofo na faye twoma den na that one na den hofo Despacito Abrempong Anamom Tuo apabulo na menisha papa fiara bia betesa wana muti da yin shibi bin don tudu na miske wuran die na no bi dia fu papa fiara da tan tumi fiara da mo ya na wani ya ko ai shina dia we tuya fu AHENKAN933FM We are the best in the East. Anunti. Adinshia wa chim da manso across wa subu abrenanse kotokom chia chim anyinase odan kwanta ayrebi jadem dwaha so drawisa achiase chim asane batabi asubu a asuoso anamase across asanteman kwama nkura ani enkuro to a atwa empatam wonyina shia bia obia tie abozigi 93.3. We are the best in the East. Yawo achim abuabu Papa aye bibi sonko abayi Abrempong daache na wonso mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamom Tuo ye dwumadi a ye de aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwotwe odi ahenkan kwame yebo a ani nipa titiw nipa kase a wo mo ye bibi papa gidin abaye titiw Abrempong na enu nti wo bia pe o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti se mpanimfu a o mabeti o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensantrafo akase asofo magidin nom abetwetwe nkomo Abrempong Anamom Tuo ebehye mebunu kra hye mebunu den se daachi obetimi aye kase abaye Abrempong enti sane so eya henkan 93.3 FM so efiada bia nwumre no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwame yebo a akwada yeso wahunu ne nsa hohoro nti wane mpanimfo to nsadedie no wono no wotena dwam Abrempong Anamom Tuo yenam sa dwumadi so behye mebunu kra hye mebunu den se wonyire won ho mo bra papa na daachi wobeye nipa akese wobeba abaye Abrempong kai eya ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so we arishima ma yemamu nyina kwa badeba ahenkan 93.3 FM achima boabo na yebutuo afkonti na nse mote yenka che ene ye bebi adwumadia no for the year 2022 a na eye enipa kese a nyankopon aye adom ne ne na bompunimpu a yepese yi ni kire amansa nyina munim dada se dwumadie din ne Abrempong Anamom Tuo Anamom Tuo bu a yetu de ko Abrempong kwaso Anamom Tuo bu a yetu de ko yedie kwaso ebi nso enyansa na motu de wiase ebese mpenfa akade ato se de odi atire no ana osua de odi kan nante Ghana ye nyina ye pem so se omani bedi ye ne be koyanim ne mumra nkyene maba wa maburu ne benya adwuma ye na sabe mpreduase nya da bia ene bedan kwasi buroni ansa ene ensa akoya no
Adeɛ sense ewiase ne dana na edane enwoma esesa bia ekunanim na yenya Ghana fo bi nso asabi traders mo nyanse woni de na omutimi etoto nwoma mu a na e wo se yebopi o nyame ya adoma yensa ka odehye ba ko yo chini people no free na adodankwa akufo ado ono agasa ni pum chebi apapam abrante din de ERNEST TWUM BARIMAH odehye me mo aha emo adwo emo ache emo akwaba Yeda odi. Bacho na wudi ankasa de sei. Me di ankasa de ERNEST TWUM BARIMAH. ERNEST TWUM BARIMAH. TWUM BARIMAH. Na TWUM BARIMAH nam gase be ma tete ngra mo bi fo TWUM BARIMAH. BARIMAH ne wo adwenu. Adwenu. Tinye woni pedua na ebe ma. Adwenu de tinu. Ene ma ebe ma. Okay. Ye ka se ERNEST TWUM BARIMAH ye mo akwa baba Abrempong Anamom Tuo so. Ono ne hwan. ERNEST TWUM BARIMAH eye obi a ofiri chebi apapem. Okay. Ma na ye wo me. Na hwa na ye tete me share school ase. Wow. Me sanso eko school ewo secondary school ewo chebi secondary technical. Okay. E me free hono ana me call eye Valley View. Me call Kofodia Technical University. It's a Kofodia Poly. Satana Polytechnic. That's right. It's a technical university. Technical University. The university na Batawa. The me few na me wie no na adwuma self. Yes, I mess I afeda. Enti no me time dia me obi a me pese me bie me ama adwuma. O pese wo bi adwuma. Bie ma adwuma. Eso pese obi adwuma fa me koi. Fa me koi ne den. Sikasem. Allah wa kubada. Eni ho na wo pe mo anso afri obi wo a edin. Okay. Awu for the nte ye de uko school a owi a obi nya adwuma ye na se wa pese opia ho a. Adwuma na wo be ye no. Na de ko ni yen fa unko school yen sa ma osika se fa ko de bi obre ya enti no me wie polytechnic no me wie service ase adwuma ni o open adwuma ase embago edaso ekwan ho de enso no na na ye ben efi 2012 okay sata no man pani dada John Dramani Mahama na omko IMF no sa no mka je te momu fu bi adwuma abrofo na ekire de yenye ye tie mamu no Allahu akbar. Eti no all the application kwa say you be file as casual. Na sika o mo de ma wo no. Hwa ya mo. Eti aniwa. Na me yes eni. Me am bi majuma. Dia kure ya se he ya na. Eye chebia papa ma ya toa wo. Ya toa. Aha henkan fa ma toa wo he. Aha na wa start wo. Aha na me starting. Na adwuma be na aye. Wa ye adwuma be na aye. Sisi e dia me ye bidie. Jebidie. When we secondary school. When we polytechnic. When we university, we are Jebidie. If you are correct there. Yeah, she. Zana Ghana ni bebe busa. And yeah, sa me di bi kwa chire ma bi me say. Me bidie ama ye ni o. But o jipe. Oh. So for aden man go school ana. Oh. Jebidie na mo go school e waduma. Okay. Twum, obi aba bidie de so ka bidie ro sa. Sa na obi aba busa sa de wan go school ana. Ba ye ba o hey. Yawu se wo bidie no edanso bidie na wo so wo ye na wo de bie wa wadwuma enam so ma ebia wo sako ano no wo de ye na nanom eye onyina sapele wawa enua bi na wutwa hye se de enim tete bidie ye na se wo de ne da sai. Oh, okay. Me bidie no me hwe kwan ye fa so bu nnua ye krum ha no se me twa akoso pen pa Dokre na amidi gold so ba ye di say for TWUM na twetwa galam si na ade see no eti me hwe the kwan ben ye be fa so a ye be sifa bo environment no ho ba. Okay. Na me hwe ne ma na ye ka ho asem kese ye fi a ye mene o man no raba kubemra ye ma ye tutugu basabasa na ye probu fi me so me ye say ne me so me wi school ya me wo fi de me pe kwan bi so na if you know ya boa no na momu no me gifi na me hwe ne ma metumi na de aye. Okay. Eti no me baje rabesa na ma hwe ne betimi de raba aye me baje pepa kina wo na ma gifi me ma aye laundry basket nketo yi me ye se me bie aye zumla aye odwuma ne bi ze wo bie efie adwuma so be abesisi fie fi amanfo fi no mabobo an so me de brewa na ma register. Iti anope bia no me onkrofo e beba be fa wura na fi university graduate na kasa no
ina ngura no chesi me chesi na tena bo abona ise oni adwuma ye to mama me kakra mama me sika ne kakra ti me ni omo ye na me hu se yi no omo ton kube no o koma omo laundry basket na enye ye ti omo no ngura ne bro laundry basket na so me mo bottom the bottom no me mama no me dey agum fertilizer bottom ebi bottom kese bi wa si chire bottom okay oba akofo that could me be 5 bags if you run 5 bags na wato mento me ko dia me san jiska from ho awu ko jifi no ta jiska from ho la wa kubado ta me ko tuegu ama ti do ga zo ko tuegu me ko tuegu na fe ba bia me di begu nso ye problem ti ko hu assembly for no ana mo kire me ba bia metimi akoto nra ne ani me ka kire me se e pese me dey recycle ati me say recycle o pese o ya bi hia mfidie me na ma mi jani aka no ana me say na me di ko be nra no e be ba fi eti ene omo me papa mo fia na be hwie ko be nra ne gu ani mo ha the car the be hwie kura okata me eti ha no ma odi nra be gu aye no aha no fia no mo tantan na bibi ha wana odi me dey na me say me di be ye bidi I say what to see the nra ai bidi da o apere miansa pa wa ya bi to bi ta da question am so mo hwa me the me sha se me ye o fie na animu a ana ye pa me tina I have that time na have say ne me ye dia me mbran ran na mi go di be fi me gu fie do za na me sis me twen e ba chi ya hanso me wa ha ne atwa me wa o ye de wa me ya happy e fi amoa injira nse on pese mi jai ne me ye no say wa ko school a ukra certificate asanso aye education a betini dey achade wow that was secondary school me ye secondary education wonderful IT so we here pa but I said that I was say me nko am dia media e kwana me ko chade a me so so kakra no da twitwa o there was say betini sacrifice me edimo nso enye bibi me be sha no ma eye no kakra you man na betini e kame up with the idea bibi kura ti bibi le bini we si ya la ila na me semeka me ba me hwe environment na me say eye kube hu a ya bo kube wo wiwi a na da katu na aka ne ya to atwene etwe hu ahia eno nko na wo de aye bidie ya osoma e ho akona kono ya na eno nko na me de o va bibia mfrem na ede na timi a chia ba we sei yinu ane na ye di na ya de fraya bidie ya de atokuro edep nti I was say wonya bibia friend of binder nti nuane na ye di na eno ana me different ebiti say ebru a ye di anche a ye di bia de be frɛ betimi a chem bia bia say starch now sir now de ayena chem my experiment here the minimum amount of we have nti organic enya be mama me say e na ba utrima o 77 period sa ko technical university o ko university no ya se da nkyere o se kuhwe koye bidia na mboa na nkyere bidia ye o classroom bia nti adwen be na ba utrim is it because say adwuma ni ho na wo do wa adwuma su ko say o pese o creative bia na menti ase time bia no ame me catch ya ko bon say onno me no ma me bibia metimi e de aboa aw time bia me meti ase ne say sa o sire nyankopon sika ma wisika ma o nyansa ni nimdi amen onna nimdi ni nyansa nyina kura mi tandia se o mama dia ubia betumi enya ho mfaso bia beti ayisubi entino eno ani se ya meti ne se sa bola na fa ye adwuma bola me de adwuma de ana me di akira de ani na mu ana menye suahun bebre afrimu nema na me ye suahun bi ti sesen esi ano me ye bidie ni wie sansu nya ni bidie se me di gura bem na me chekere ni se ne bidie fo na chekera enye akono enye attract afi raba no kra be san ye raba raba is now so pese be ba kro ntino den na me ya dia se me timi brand me
ana me share sese me de me ye paper package etimi me ye na me bisa am say na paper yi kre den ye de ye paper paper ya wo de adepa chako logo te feze briquette ni joma dey briquette no chako aya press ama yi shape akwa ku invest ampa mamboza ese adepa chako briquette na briquette na wo se eche se ade a yemia so ayeti nyakopon so bi kire wa betintim hira no so no se de bia pi so nti wemia so and I marry you from briquette the GBD of briquette Mammy, and into me, yes, a paper, no. Okay, my paper package. Today, now, your paper. No, my chassis, research. Now, I want somebody say, and you may near paper, Nina, every organa. Tio, yet you or memory. But you would AHENKAN933FM. Abrempong Anamom Tuo you media was super with you. Some catch you say, you were answer for when before me we want. Say, home a chap choir. Ombe yung cranche, ombe your futu for. Eddie, a ma a fufro, ama, your may akwe. ERNEST BARIMAH ye TWUM dear haye bako pa rubber it was new year jabidie briquette at the pachako briquette we was no on for rubber nchichere or the paper na be paper so China fu na ye de ba no no oba ni de na nyoma o se de ye say atwa ehun ahia wo omam briquette master enyoma be na wo se atwa ehun ahia de paper ni me available minya pa body fun yeah I feel so yeah ewura bi efe no nantwi ahwede yeah doshe no kwa no ne paper quality as I believe because we have so many we interview also paper bag so do can body fun and a blue utu unhane bura ne ho no so de ye ne de nantwi ahwede so quality. Yeah, nothing me different papers near my idea. And I'm going paper, the chest cam. My God, no. There is me chia kuhuni. Chia kuhuni. Baby, I'm kuhuni. I'm saying this I said, oh, yes, you can. Finance Minister fee. And I'm going a flower. I want the flower. I want to we kwena paper in the press card ebi organa ediwa ni ede ye ebi organa and as well go be honorable Ken for fee say free agoli fee dey kwa ma dey go see dey omunim say paper ne omunim say we say be as flower omunim say no ne ede ye ti we ko ye no ne boy now we say fee no chat to we na me say nto bi akodua ehia me it no say na we dey me dey ko ye na flower hun kasenkase ane nkofobi tuta aka misi o dabi me de koya ade ti me ba me strategia e wa hoden pa the same thing with me the year in me e human hair the may koto se Brazil hair human hair they so quality to the sense here research and one here willing carpet here very very expensive pa no ne dey they told me isi go no and o mu grade no ti me grade ni bi no I'm going to be trapped. Sika be a warriors and near the trap. You, so say, the Dicasica, and we are $6 say dollar, say pound, say euro, say if you Ghana, everywhere. A woman, may say, be my dear, you might be new. Make me be grand, maybe be see our chibby, police for the piano with trouble. Omudogu na fifi no madogu na fifi ani yenko yango pe mi no le fue and then so etimi we da bia eno nko asa wo exporting a rock in this capital ayini o ye no nko afu a in this capital sunsun bi ti hu ana me wo say eye rade dan say me ba ha na so no me wi school na me ni adwuma ya say dey asore e sha nsa mampo na me je presby asore e wa wow right before the meal papa so be AHENKAN from see presby before na dey hamaya
you get the radio station about pine. And they say, I sorry me, you know, I sorry me, when I'm near war, if he's son, and I'm son near war up of him. The area high, if you are, when I'm a dog, the films. Okay. To me, sorry, early morning, more bantam. From 7 to 8:39 near upon. I'm a costume. My son, I sorry. So I'm a acting kakra, and I'm manage it too. Kenji, Bedroom, people you put me with Jane can't come here. I do say, but my shame, Tridium Pump, I mean, Macassin is a one eye. Oh, me any a chain way, me be cry, move be chain way. To way out the end. Pepano, Pepano, me too, funny said, me material now. It's in the disposable cups. Yeah, disposable. Yeah, craft which river. Yeah, be a take away. Any spoons? Yeah, designing. Yeah. Now, me research, you know, say machines are available. Me material anywhere. Yeah, the press here. You bring cups. You bring spoons. You bring plates. And you see a big industry on its own. Now, say picture of the mommy. You be a technical. Will be a business idea. We say, and you market one. I think so. The same thing. So the material anywhere. You need me here. I see and getting the better tell it true. Siena piece na yempe yakabo mani e dia. Tell you mention about phone is careful be pa. No parents if we near there. No daily use. Yes, something go use. Daily. Into would be deal. People will move and our parking. When you park them. You ever say my banner be Tobia. Na much share. And we are the phone of it is which should be. Me I feel na there rubber bag. Na we mura. Tim put some corner me here. It's one more fun me just getting a man bone quite. The people will be my flat, not to kill baby. And you don't use one up pro to unifin. A pro bay fertilizer assassin. Not at another study. Now, what would do with just and share on some one for a young to be so. Now we need dear Papa no mammy, edu co school paying. Now we shall say, will you be say edu pempen send a raboti. Oh, he said, I'm one of my parents and said, you use some penny for. Obi ehu me na obi say djuma ben na aye ese me yam ya madjuma na fe omo pese omo ekro bi feda wa wa djuma no den na ben na ma kire obi bia me ye me shi bidie me ye bidie ho adjuma na me bidie no ye sonko me de ko benra ti o ha no obi aye se e me ba behwe o mo behwe na fe aye omo ba bi omo obi omo pese omo ne wo ko nje na yesu aba aye because enwoma enwoma benye enafufo etitire ananka wonnim da say bia da chibe hye nkofo so nanfofo man susu da kra mi se me da teche num na me papa beto mi a ono ya luta no unyo na unya da ngwa da na wulwa wo ti se gura ba fie na o ti ura da bia na o da ura na wo ye ma men wo mu ma ben na mi nim se da ma bia no e betimi apega na mi nim se e si ampo Tina de ka wudwi kwa chi nim se ebe ye de ate de ebe che ansa na konani edu ba bi no na kofo hu a na ma wade na ho fa video ni bi nto YouTube timi wo bi a me ya obi ba ba na wa be video okay timi mu a na wa upload na de me contact atuase my friend the teacher the first person oba obe video me na say otimi de to YouTube na am see o I know meeting the actor. You want them for as I say every a person be training, a person be training. To me, senka match me organize seminar. Okay. My training for. I feel me share demand na ban ni person ba training no na my post. Any other boy dey be more be training wa hu. A post kakra. Say say nema be pre o a meet me a check. It is Saturday me my sorry omo friend mama cancel for that one. Now we got your waste management, how to dispose plastic waste. Quite the fast so the plastic, you know, iron we did the plastic pavement need be in a breaking the culture of fat. Now everyone. You very much, my member will begin to be because it is the main reason why I 2 years na ye do fi for small factory will be our chibia papemo. Begin what are the qualities? Emphasis ben dabe na wo de ne down so echi jebidia yinim fit temenim papa ko dapo ababo efu efum bi kwamjem
jebidia ya show on ma make fact man easy ti me hu de ya che say so different from the show aboabo no e betimi de aduana wano ani bia besia no no wa he that's right okay Facebook and YouTube no na chi mu be hu mani so ade pa bidie na ye ka ho asem no e bidie a kono betimi export betimi de akwa abrochire enya bidie a 7 previous a we call eya na ekoko no eja no ye bidie no ye ma na ye sonko no eni ya no aduane no ma bi eja no no edu be ho ebe show she so what the matches na so the matches are there so ye ja na ma na ye sonko ne se won se ne nenso ne tie enso no na regulate ja enso no entu ti sese ne a ye nsu ubo ma na tugu form no eti no we ye diane no ya no ama aben ja ni nyina da so wo na e dan be ni amamo we akwa matika ga mi o be di ya eti se ya diane no aben esu ja aka wo mu no e bia bedu anwumre be ye se kra na enu edin che ja ni che eti nso no e regulate ja no on say we ampu wisi debi mani mpu say din do the siwe utimi the siwe there ana nso no enye ho entutu nya ho che se nye duane no kwa na ke betum pampan ko bi kura nti so duane yi makam secondary school days no na we opese odishim na ehele pu na so bia o se jawo ye bi zuba to man se ti enwusie ya ebe no eye sabi koko aye de test se ejawo mu ampa ansa na na pu musie ti etiefo amowe Facebook live unhwe bia bra be Facebook live e wa henkan 93.3 FM na sa hwe o YouTube ahenkan 93.3 FM ya jabidie Ghana ha empu musie ye ne visa bi mo daadai ene mo makwati koko ahaban e dia ba ne dia tum ene ense pu musie hwe oti abo usu ni adwuma yo oti oda usu ni adwuma ya akwade ne be ko be bia ene pu musie te dese kum na de na wo bidie ye tuntum ija kana na abre eti eye kwan faso press no ene aduane na meka se la ila me de efra eno na regulate eja no ene regulate ja no eti we say opese onu ade bia wo hanye mu kakra na fi apapa ne opese wo hye wa ade na ha ba odisi so kakra benoa ma apen se ne open ama pese ne open check pa okay tonight is a coolness one mama hu adwiri me wia we papa akroport na ye no aduane wo so no empumusi enso no nso no entum frama egu ho basabasa frama ebokra engu enti be regulate na enti we ja no be sakra no se ya na be hu no se ne egu mu na se ne egu za ti se wa do nsa enu ansa no se ijawo but udi agora bia na bi o me betimi ahye e ka wakoma pa ba asija no so ano den esuwa umu se jawo ba mframa na ebo no se jawo ano den ede na me gina no ye den sa eye kubena ewom no kubewura na ye dia ye na aya gri kuba na se ekube bia wo kube no mu wi a je se wo akwa wo pese be se bibia ti wanu ma wi no na da katonu the end product enso we so betimi na bibi for betimi da yes ceramics omo ye kuku ne kula and also good for them and after because they feed the kubemu no obetimi dia dua no buy na kwese fertilizer you say you feel kwa e wo de opra mu chiem na de so no body asia itimi bopa na mane pie pa fefe tuenso utimi de go asia e go no buy asia e mane amoden and it will be our own time here so ni obeboa na wodua o fruit or garden ma na go asia na ye organic ERNEST BARIMAH and a CEO Awada Adepa Chako who's a vendor Adepa Chako Briquettes Adepa Chako Briquettes on we CEO Odano
sabi producer onye nipa hu keke onye moto sabi mesemeka onye atentihuru obi ono nso ni se edina ko school obi secondary technical zako polytechnic asa university owie no na ko peduma wanya bi wamfuna ni anto na ado so wamfuna ni anto mahama so wamfuna ni anto odi anka so nimdie no kope wo school no o start your own research ena ni nimdie no wadane dane ani a ene wadane nso ma kese ama media for HS no may come what you say. I've gotten the opportunity to host this gentleman on Peace 104.3 FM. Am I need a number AHENKAN933FM FM. So Peace FM podi or the Nipeduano and a bow. Na AHENKAN FM dear. Ye tutu na siaba baby udini juma. Said the bear. Wow you cheerful. Wow you're for our here YouTube. And I say AHENKAN FM Facebook page. You know, seeing is believing. No one will be. No way they are dancing. Make up with saying. Make up with say if we are see sebi say what that dream that's what pursue you be now what to watch what the spirit of determination which my day aye I mean can't you pray this nation of ours Ghana and perform you be on nya do no be to be created my papa bia dia mo ayo or be so do be to boy ye na party MPP NDC enom do be ye pase be created you man do so aboabo man so across so subu abrenase kutukum chia ofansa ebindie forget into one the obetima ye de abo ahono hyase ene say ERNEST wan hyase na enkodi ankan kwa meboa minim adwuma ntonkan enchesi no ewo chebia papam se pese edi eni kosua ebehwe de oye ni abohu dewru akira mansan intimia acha ne mui de cha bebu nyina de and you are not going to get this product and this show on any other radio station but AHENKAN933 FM, the very best radio station in the East. Now me say imagine your radio vanity logo tete o do kunkuncha for ngwedi na hwe wete sam we hwe bibia mfrim. It must call ERNEST ho na me ne ato enko atwetwe so on AHENKAN933 FM. Sharon Zedumadi ODI Electronics yen ene ton home appliances papa and that yen nyanyepe today yen say wo aboabo manso akoso asubua asane wo bieni asamankase wo he anomase e da chemfo ne sese de mo pepa mo ambo petemo nyano so wo pe TV ato wo pe fridge ato wo pe ghetto blaster ato wo pe deep freezer wo pe chest freezer wo pe kettle wo pe microwave wo pe penna wo dey afraid 0550 900 600 0550 900 60 with me trying to kaka wa AHENKAN FM a bar no ane do put that ide e the amount say TV 100 inches so 75 or 32 inches so open na school open deal e be nyane be e the amount and it's true BARIMAH back to you the maybe say only say emranted ma ba wa e wo mema o se bon so nya kokora so ya branti wona muntu a watu ene aba ensui na wankasa sebu nyame ehiraw na wo ye kakra krai afutu obey na ando memranti afutu am de be ma o se adwin bi eba otrema eno no enough say wetin adwin bi be say me pese we na me okay eno no kwa enough e so tusu anamo e wo se o hyase ma wadwene ne ye adwuma say eti ekwan ben ana me fa so a me ekwan ben a obefa so abaye no ena ho e wo so tusu anamo okay na ebra wo tusu anamo na enu e kire wo de kobo a de we fa anye de we fa me hu ano afa na sene e ususu ye mpo no watimi aye ma na wo de ususu no sa na be ma na sakakra e bia madwene wo ne de esopa e me pese me hu ni se ka me hu na product no the whole Ghana na uhu signals be after engaging media men uhu signals be say enyoma asesa ase attention ba also ititro bra uhu see me with Peace FM let me say all over the 16 regions in the FM. Wonderful. We be over most of them. You can see a ton viewer. You can see a ton viewer. The challenge that they are always saying, so may increase production. As you see, an argument was started by demand. Number bros. Any panel goes to me also. Near my year or I crave say will be a car. You will be a car. We park a go into we have a parking.
send your pen on get one. Na se product audio no so de enhye da anya de bi ase me pɛ bi ase ho na ebusu o mem so enkran kra ye nua kube hu abusu se tam problem ye junction so abrante bi ton bi o che bi ga mo book wo abobo ye bi ana to de twema sa onu they say me the bottle I am the man of the boom egumani mo have fan kwento ntimi meton kube no o be bobi ka ho e be bebre assembly for no ba be tata to apa be chawa master be fa na ntimi ton oh etinu nra no de necessary de na e kwan a e be fa so e be nya ka se si a wo ya Abrempong wo ye nyansani wo ye kudufo ti ne ya to awa dem pese busa ba kun se wo hyase no wo bre Ghana for start ka se hwe odi do nya o se nyi bibi ye ndo ya dwum su kwani ye chi bibi ase en na form ye ntimi hyase sa wo hyase no wo bre wo ye de na hyase o bre bi wo adwuma bi a hyase na fa okay nya challenge bebre ama men no emu mabem wow me hyase no na me hye ko benra no empeteki mi be say 2 weeks ansana me hu hawa beti madande okay and how done in the area so a kwan ya me fa so a mesifa ayama me kampo mo ma be say na ye problem nti aye me abewodru de tanka abeni wo mi e dia ye abenkwan ina de yehu no wa AHENKAN933 FM so wo ma hwe bi dia be hwe bi on Facebook ni YouTube that be odro nya wo hia o de video ko enti me de video guma na masi udi kube ngura no be we invest we si kube ngura se de wo fuo no de ne omo betumi a na papa no akobisa no wo be bi bia e ko ni say school ya o ko bai e mo fa ni tuma enti ne bi kwa de me wo fa ba ko bai ma se akọ sesa Robert abeka na se abasa ne betia high fever eto mo fa me ko o baba no ma na emfa to ngo fa ofa so wo hwe no fa ase no to ba no se be high fever ti no mo fa me ko hu doctor o she ma di se I am enjoying the interview. Wonderful. Na de na no ye na papa ne de katashi se kubera ni no obo me henya na ma ye uzuni mi ya wo hwe ana me call them kwati me wo fa no wo ni se on ka sanche me papa na me more than papa na ko me ni da o papa na be abe kotu me no ko we pie na me ti wo di ni na se na ko fo yi me that's what so many me da o go chere na me ko na me ka chere me ma me se on ka chere e papa se me more than oh and me ye no ni ame ye ma dwi mu da ho na chango ba mo fu ya mo bi ti mo bia nke kache na me ofa no na me se ofa wo kira de aka wan ye na be ko pension o din o ko pension ni madwuma ise peja akatua me de be ma on e be do so asin bra wo active service yo nyai Bina mudro ka sa jero wofa kache metinye mefo adwuma atua o ka achen se ne na yetua o ka no na de mo ma me break akra na mo hedi besi no osre yo se wala na bitu ube ngura na bitu me dinansan ya otime nka wo TV so ni radio so ma fe e wo ba se asem na o kan no abamu oh my god abamu ana msi enu ho kra e be du ho mefo wonderful and is our dream person na isa wo ka kosi se 7 brothers bibie no na asase ne da fo na fem kra na fem ti abrantie bia na baba wa bi tie ya na so no so oye bibia mo ma na bamu na bamu onwin sika se mo isa se me hyase no enye sika na me de hyase emi ni sika same right ebi wo no ma me sister ye ko bola so ankasa anko sisa ran before the 2 year na me bi na me ne sisa na so onto so me wi ahye ya ma me ko bi ba 2 year oh abete kama say na waboda mo na me bola so sisa nga ana ERNEST twumbe ma de bodam for papa bi say
Oh, but I'm for a nose mask. That's right. No, my dress. Now why we nose mask? My nose And now you're mask. My dress is come. And your hair was hey, me who's not a nose mask. Oh, my dress is come. I feel me this was say. I am we almost to me the whole now. If you only the couple now. And I'm still Ghana for. Over Bemin will be saying, and Madame knows. Don't make me grow with your children. And I don't know what I'm going to give you power to my end. Wow. Yamani in a move up there. I'm with the best the fear for a pame. And I when you show a hanoma, who do we see we see a bad damn new way. The best and if I need ways and means a shakra. We see him. To say my research and I am quite proud of first one. We see never ban. Meeting up down in my years. Oh, Yako, we see him. It's a PR. A baby we see our political environment. We are a piano, a band soon. Sansuno. Who said, what do you know by another petition? And more. I was so a palm natural was I didn't benedict. Where you are driving? Who made the next best fight? My boss. Because a new boss media, a seven producer to the beer above this so. Koyan Yabi be memon. Yan say you beat my BB. Now, Ubin Sonia son for so. Yet the entertain beyond young camera. And a toilet to go, young camera. Jabidi young camera. Be a better. Inti si nyaga na ni onu so wani so ade wo dai so kokose ya o se kokwa nation in crime ne bo wade nyankopon pa e se de o ye ne bigina na ebete mimi sa sisi na me de nya me de a chew unemployment in Ghana on a high a year just odo yon kra on tiase chane so se wuti Abrempong Anamom Tuo with di ankan kwa me bo a chenkwana na me ne ERNEST BARIMAH o ye ochi ne di she o achimche bia papem ufi Ghana mampeni na nando danko kufado the potem free e free a year u free apigwa nyanhye ba ekwan na efepa na ufi chibi na ubewura papem na ekwan na efon pa ete ekwan no magu aja baby ugu tot ugu baby no be Ghana man for no na mi ba jeta na kwa na tie the kwa de okana no pa no nsia e be do ni bi no nsia na ohun aide actor enti se obi pese otito mo na e wona na edu we are ready to train. It will take you how many days, how many weeks, how many months, and we'll be able to manage the game. Now, see, we're also so yebi or in what them to any truck money, which me and your son with you. They are taking me years, and I will yes. No, Honey, who you are. He said, a woman who cry, you know, my he nanger than that grain. Go for back, you'll be great to me by my mouth, and you'll be an say if you are no more in your big men never you are literally carcass papa there was a time we were farming or ton cars or my car na in chen your own family brand on machines now on to one I mean chen set up campaign and I'm sure it's not about the car. So, Peso, Ocean, let me action. But the more you're so desperate, sir. You know, and you won't get the assurance. I'll find you move your feet there, make chicken. Wow. You know, the training of for my sorry, man. We got down, man. Because in Indiana, those when you might be brave, apart from chapel, you might be meeting your chair. Yesika, now the best chassis. And I'm a man of so ideas. Do I where we school, but we need something. No, besides a day pan out Taiwan. We will consider the opposite that idea for so the coach. And I'm a catcher and say, send it open fashion. Where's she? My force so was so soon at the Pama. We Yesika now they are shot at the Pamas. Nipa no be pama de o no na eto na tade se bi pani e kra pese o to de pam we charge for o charge for be tama
no wa chene say opa ahoma kala we ota onto ahoma kala we nka edi no ze uni machine pa utimi sere obi machine e de pama so wo me dia na na kakra odi abi odi dia na TWUM ukosua machine worker you nya e through level obi mo kran po ba wo be ye kra ya ka de uni level ni na ni de dia no ni bia mtutoto hono eno enyo na beto cement enyo na betania enyo na dia na na odidi lipa no ebe to bibia ma uwi a wati awka na obu a osika na edino ami to obi muso obi aye mason for 10 years na oni hwe ka ho time na otu awka osika no udi mu bia ebitimi eto cement one bag ko hu omo mo ton cement le di no krema o eno ni asem no se no kredie no di no krema o se ma me cement ya 20 bags na me fe mu me varanda no bi ma madwuma ma chene se me ton cement ni de me ton me a me supply of cement to ko ji ni panel di na 10 bags so me a me de bebro na ni panel de ma na se 22 cedis na da so kra oko wani be ba ho so no be du ba bi no 100 bags 200 bags cement factory to ji adwuma na cement de ye to ebedu ba bi o de iron rods aka ho there's a factory na obi ba no the factory afi bedu ba bi kra mason no mo frɛ wa all the boys na eko mo na fa we sha etino ebi mu ni sa guidance etino bi mu a ehia ma afutuo eni kwa hye obi a ofrɛ me je mason adwuma na me hunu so ebi mu nso enim kwan e fa so ekipusika ebi o musika but o musika onu se le bia nse meka bi edi no kwasem ni se eya me ma akofobi kwan e fa so esebisika se o sevi 5 cities da bia eye afin 1800 there's a kaniska 18 million so ma ho 5 years it's capital papa between the bobra etino obi se wa bi wonu ana me niska na me say na me bisa say o phone na e kwa da bia to credit also you are da bia 10 cedis there na me say na the co Facebook YouTube akọrẹ videos asem so video go anko he papa bi ti say the ye ya obi so nyansa how to omo ni nze bi ko henu fo ne to etino me catch on there sa scan the count set of credit nka be to 10 cedis so be to 2 cedis no wa say bi ya 2 cedis ma ye ebi no ma say ebi no etime nya ska abode starting initial bi mu nim kwan e ohun say 10 cedis dia enyi skebia so kete wese 1 cedi na ebi no ma say bia dia du ga me mi tu kwan na me ko na me du fia e wo konko bisi me ho akire me kura da no me si mi niska wo me ho kra no kwens ade masi e ka 10 pesos me ba na me dia 20 pesos me ba na me dia 30 pesos there's one be small bank sa wow there me be there it da mi ni hwie wo me ho kra me ko konko ni na mi ya bia me nya 50 pesos bia me ti me di bia faka ko be bi amuchi bia no issue daddy me pressure ba sikasem pressure ni on fa so ana me mfa me ho nso nhihye enyemam na abrante bi ba no so pese eboa no no pie eye photography adwuma wa wie university a wa ye national service e yo tifi oba ni phone ekura no almost 5,000 and auditive na unya da man na oba na me se crash na wa asase na ekura wona wo sa pe adwuma asi asase de na me phone we dey me go school na la school fees here the big account na the toy ana me sin ti o na o di twa o ma ne guso na ma na e che se ye guy o eti no pese obi adwuma kona koton phone o koton ye di bi by level 200 Ghana eti mi ye bibia o pese o ko Facebook o be ko YouTube o be ko e bia pese o ko o WhatsApp obi a e be ko tanu bi sika na bebre beka
enkoto camera ne boy so to so no de ko force for ni ma yo camera ni yo 300 cedis adwuma e be yama o sa kwasi ada ne ma na udi o iPhone ni twetwa portrait na ye ho fa o camera da fetwa chroma o 3 cedis instead of 5 cedis and 2 cedis ni le baby e bro pictures match no you are starting how young can but when you scapa you say wow the person me jet store na me bie studio until Bruno ya kesi sem no mo hwem kofo ono no a wafa na adwuma me na obe ne ya but so do you person o to ka chain the boss we Jimmy time person o chain the boss shirt ade a yes efe na woni me na hyase woni ba bi o free an sa obe bi ke du abu aku despite ne mna dum na wai etinu me ka chom say okọ na akọtọ say iskani bi aye na ade na pani bi abi na adwuma na ode okọtira no men ye wadwen say nwia no ana say se unya ho animani wi ya okọ to bo ase na bre ho ase nya me wo mre e de mo obi ya di no kre e bi a lo ko bi ya di de no kre die eno an nya me ti no me hia bibia me sheda me that reminds me and send you for the double for Ghana also I don't know pa piece of him so di my watch na follow the video into peace and that was on Sunday da Boba na mbuti ayenkan so da ontino peace a na tie na me title program me hwe me nya kwan ntie kura e ba metie newspaper review no ma ba no ma koba di ahenkan peace FM sa nkran share ne okasa ni akoye te se media na ene ni ma me fam na no wa bi na wa fam a enyesi egudu an eti na se da bi di ahenkan de se ne kan protocol okodu a o hwe na ide se ana se ne waji ana telefone susuro se bia nipa ne be yam bibi ana se mambo ti aba ni se di sia de amu pe esi wo me ti ba na me bia be di bia be check security man na me de me ma na ba asi de bi why dey we di ahenkan na se fa kan mu na wo se wo let's just give for go obi ani de na ni je ho yeah omo no kra na fe how dana munya ko de mawura inside o wow ma yamfa right channel and I'm the friend man me no say huma we ya obe fe obi ama na what dem no aye program le ma me de share wa ndi be hu ati bi wa na wa che me e da se be twen ma he wa jo yo ni wa je kai we dem be twa mu Captain Smart amusi one sugar factory ye be to about 2016 ogoja ye sikirebo bi aba emi adanti kuru mu so hu timi dem be tumi pu ade no chadi ne nie na wo bohu de wura otimi abo ERNEST ye ma ye kasa nwa alice ye ba wati ma ye hu nyoma kakra fine a ehye nkuran a obi a woti ahenkan 93.3 FM Abrempong Anamom Tuo ni dwumadi ni din so obi a na dwenda fom na nani so da ho de a senya won nsa no edwempo no behwe a onum asem wo se hye nkuran na ehye ne din se abrabo no enyefo sa bi o university no na mo bom pempe ense kubemura ense roba se bo beti ma dan dan ni a no de bibia ebeso aba e de mani protem na so Ghana nyina so adofo se wo hwe YouTube ya na wo hwe Facebook live na hwe nyoma abranti aya these are the people that they need to be celebrated because we are innovative mind ado dream so ko aye de obi nya bi da ko ma obi anya we bi da ma me hu abrofia na tino ho no ye yarma de ne no da brain but we dey you adona dwum so ko aye research for research na dey fene say oba papers a wa pack jabidie nyina wo mu no ono no na de inti che say consumption any production bibia aye okay to so dey what so no dey wo hwe no
de woni da so no de ba woni so de ba wutiri mu no eno ne na be wi ye safoa e de ama e wo se Ghana so nya so mfa so antena be wu a e dey wawu e so obu so nya so mfa so me papa bi o chance na on tena se no eni ni papa tena se say tab ye bon kuma na ulumite nchen owo na aba na wapeja mu kakra de eko ntu ye ja na so ye na opa ye bibia so won tena se a ben mani ncheche do yin mu nkyerɛw sɛ de be a won so benya entiase na daachi ne pija won so no onya so emfaso ne bi nti ERNEST BARIMAH yeni wo epa pemu ahenkan 93.3 FM no de ba de na odi gya ye ne atifo ekwan me de aseda ebema ahenkan 93.3 FM sharp na mesreti for say a montantie eye Abrempong program a omoye wo kono odi me de aseda ebema ene o kriu say motu na mo fi no wa chichi ababa madwuma mu hanom na afei so bibia o tie me no aso say ya wo ye bia na mo abamu na wo say wo yero na wo ye adwuma eye be ya me kwese sanwura no omo mo ton ko be ebi wa no afre me oh masa obi na me ton na bo share a big business but then bia na wo say we innovative creative aya obi e fase ye na ade nso ye o semu kakra obi ye deda enso no aya o be fase aye na ma odi no aye so obi da me kasa me ton ku da edi amaje wo ebeche o le no wo ebeche ideas am wo ku be ton ho ebeje wonsem obi ento obi akodebi on be hwehwe me da bia me bia enti no o wa ade bia o ye no o se o ye creative na o de o ma foforo e kam when you go school kra so wetin you see ade YouTube ni Facebook na yeko ibi ba o tuma wa se me obi ya no we kwan ya be fa so di ebi akaka ho ai I'm sure about any videos in the chat. Send on my own media. I'm quite a fast media. I'm come and a bit framing from Spain, from other countries. Afrosi chega papa. And they say your friend here. I say I'm sending the videos. They must sending the videos in India. I say oh you free or be inviting me to Spain. Now I'm training. Or no be invited from Ghana to Spain. No, I establish it business. Yes, Christo. Children ye no I also wa follow me videos now, but still I would yam. The idea o ye so ye na o ye ni ya ni aso fashion. Na idea obi de ba sha wonsa no. I was so hwe so ye. Me so obi de ade sha me za. Ese me ye ni ye, so de ade sha me za when you be san brem wa beje. Ase ne me siesie ni ye de ama on. Say me ame de ame nya sa. Sa na wo so obi aye. O hwe obi adwuma so. Di no krema no. Ono obi adwuma ye babu di no krema. No kredi wo hia sika. Pesa wo ton ade. Na wo ko di tu. O ton we wo ya comment na. Be ma atare. Afi bedu ba bi no. So on first scanning my kra o bi sa. Na wo ko we. No kredi ana be ma ye tumi akoye ni. Eno na me krom ha no munya me mugidi a. Bibi e be se ye de sha me nsa. Nim penny for a friend. I have really when you pass the show myself. You pass I did with you one bit me. I have so mine. One bit me a hand. I mean, you be there. But 10 for say I'm from the south. I didn't for the you didn't crane a fee. You determined. Money be a young fancy any day. Will be a me. Ghana will future. Ghana, you're rich. Yeah, more than rich. Thank you. Therefore, any idea go what you try to be see or see Ghana will future. It's the Ghana need a so papa. Oh my, you're the 40. You're broke. So, since you man, your media train was Shana. You need and then my also. A chani mui, de chabi boy in a day. Kakakakra, we shall hunt for this great talent in communities and in our nation. Sa do much a day can see a way on put them near mem. Because I room a chapwine. You say we would get a car.
ɛno ɛna bɛyɛ Ghana yi me din do di anka kwa me obo a me ne ɛyɛ technician Billy the man himself ɛna ogina microphone no ɛne ɛyɛ cameras na chi a wɔtwa live ɛde ato YouTube ɛwɔ Ahenkan 93.3 Facebook Ahenkan 93.3 on air there Ahenkan FM frequency modulation 93.3 Ura I friend Abrempong na your co-host ɛwɔ Ahenkan FM so yɛmamo ɛna dwuma power ye ti abehye uma yɛn hyɛ nso sɛ yɛmɛn yani betima yɛ ni yie enye bruni ne be ni yama ɛda bruni be pɛw dia ɔde kosiesie ne de na ya akɔ no oyos be sam okwesa na nkɔ abɛtɔ duane obafu alupri boyusunsu ni nyina betua wuska asra ide aba wunchi woni nipa so mani be ya igina wo ɛna meso ndura ayefo ERNEST TWUM BARIMAH oyɛ BARIMAH oka ampa sɛ enye wo size no ma dwen no ɛda otunya mi hira no ma dwuma so mpagya mbompa sɛ aban behu ade papa sei na aban tu wana mo one district one factory we change bibia enke nua yetwa kwaye mu sani nyina enka ten etu atwa kuba ya wi ɛso fa so no gire no nankopon kan thank you me maka kyerɛ me ho sɛ daakye mɛyɛ nipa titiw mɛyere me ho abɔbra pa ayɛ bibi sonko abɛyɛ Abrempong daakye na wo nso mo akwada wonyini obeto ka no na ma no obisa kwababoɔ enti tie Abrempong Anamom Tuo yɛ dwumadi a yɛde aba Ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no nso kwasi no nwɔtwe odi Ahenkan kwa me yɛbo a ɛne nipa titiw nipa kɛse a wɔn ayɛ bibi papa gidi abɛyɛ titiw Abrempong na ɛno nti wo bia pɛ o mabrabɔ mu nsamatie no bɛtwetwe komo ebi ti sɛ mpanimfo a wɔn abɛdi ɔman so pɛn mmarahyɛbadwafoɔ akuafoɔ nsɛntwerɛfoɔ akɛseɛ asɔfoɔ magidi nom abɛtwetwe komo Abrempong Anamom Tuo ɛbɛhyɛ mebunu nkran hyɛ mebunu den sɛ daakye ɔbɛtumi ayɛ kɛseɛ abɛyɛ Abrempong enti hyɛ ne nso ɛyɛ Ahenkan 93.3 FM so efiada bia nwumre no nso kosi no nwɔtwe odi Ahenkan kwa me yɛbo a akwadawɛ so a wɔhunu ne nsa hohoro nti wɔne mpanimfoɔ to nsa didie no wɔno no wɔtena dwam Abrempong Anamom Tuo yɛnam saa dwumadie so bɛhyɛ mebunu nkran hyɛ mebunu den sɛ wɔnyere wɔn ho no bra papa na daakye wɔbɛyɛ nipa Ziggy 93.3 FM. We are the best in the East. Anunti. Adinshia wa chim da manso across wa subu abranansi kotokom chia achim enyase odankwanta ayrebi jadem jaha swodro wisa achiase achim asane batabi asubu a asuoso anamase across asanteman kwama kura ani enkuro to a atwa empatam wonyine shia bebia obia tie Ziggy 93.3. We are the best in the East.